#fix the country embebuno ebi jinesi a wo de pressure eto aban eso se kwan bia so no wonye bibia beboa ma nkoso ni mpunto aba wo my Ghana mu na still na no wo mu protest radio virtual protest ni bi wo de nam social media mu protest se wo mu nya kwan na so metimi akọ demonstration so na so ni yemu no aban kwan bi so no fabi edit say esi omo ekwan de fi demonstration say what de hihede bi abeto aponten do say Supreme Court amomo go ahead so metimi a protest and number it my demonstration no so by no de hihede bi through the police that to just say because of COVID-19 any home restrictions into no sa major demonstration no men nante kwan wodo eso no omo de aye protest no de omunya ho kwan sa na we na protesters no de enrada ye mampeni na Akufo-Addo na kwantu otuko northern region ho de abetu data say yama school for SHS for abegina kwan bodompe kwan ho gina kwan ni ne say o mampeni etwem gina say obi ayi ne nsa de ama ne baba ya mampeni bo baba say no ni bi ene nti ama enkwana bodompe wo kwan no ano na no na face the country for no de to aka say na aso mampeni wa mwa ye hyehyede de atudwa de dikan say John yi ase ehun se nipa bodompe mo o se o yenya o enye na organize yi yo nti enya o sa na de to so mienu wo so se tuka de akofa northern region mante mo na se kola na sa bodompe mo aponte na se wa o hyehyɛ mra no wa mu no mbe so bedi mra no so na akwati se de kwan bi so no mo pe kwan esi face the country protest no anase demonstration no won be se kwan bia so mo ntwentwen so kana se emfi mbebu no eni so nti na wo mo de ye ato nchen na se de bia da aban no anase mpenifo tu kwan po na mbe hia se nipadompe kwa be hwem wo kwapa cheda enye problem fa momo na no na de se abria me no ka se yen saka video bia enkola wo mo ewo aban school yi bi wo mo asesa wo mo matching song mo ato mo kofa enwom fofra eno no wo de ebo aban nachi yewra na Akufo-Addo se na koso o man mu no wo mo intimate mo yenkola no kwampo no mo intimate na hwe se o man no be ko ne santi wo mo se face the country in there wunya panti wo makwan na mpuntuo ene koso emra wo man Ghana mu ne be so for se de be ko hwe video no kwampo no me kam se edwuko bi ebo ye chidom dwuko bi eso ya se ma ye de etumede ebremu wo cha de herbal center se na yo ni sifatie bia no ene de jaisu anodro aba na de ye ne se ye huna meni ya vre se ye kranko anampo krapo no woni pedue mu ya vre hu mu kra ha hu biem wo mo ewo anodro metumi aboa na nti no fomu na ba na etwegu ewase o anase bo machi akwan ewakra ha dan so man ana northern region tamale no muntimi enye wo mo ana wonso si wodade mu na abrabo no gbeni entimi enye wo yego enkole ya wo mo machi mo sese wo manyum etuo mu atese wo ehye mampeni se kwan bia ba so no wo fixe Ghana na Ghana entimi enye yenko hwemra sese a let them sing. Aso ebusuafo otie nkwala enwumo wo mo etu ana se ehunya kwan bi so se we expect our mind so na the feed no amount for can body atudwa ana se mpokwa no ejichafo wo mo so epiapia nkwala chom tu pass wo mo tu bi se ana se mpokwa me de nya kwan wo mampeni akwa abane de kan wo nya no wo mo na se abre yemfa sobo no because akwete oman shada any underlining rules and regulations ahodwa eno no eboa ema se na se ye nyama ewo man mu kwapo no ye di etu ho eye adwumanti na se teacher for no so mu se mapeni o man den class mapeni eba etu mo bia nkola akoku kwan ho ye ndi mapeni eso e wobo ose abono so ebe afa mu ebiem teacher kro ye bi esa ne nkola kire mo nyum so mo nto se ye fix kan na se akwese de ya nka se kwa na se
besi echibiem ekwa na esa besi echibiem ti na ese de ekoso no eno no a na dey mebu no a wo mo fix the country agenda no echi de kase kwan bia so no so mampani den so besi wo ho kwan e de free eye wo demonstration so a se na ebecha akoso bia no wo mo ma ye krado meda so ekremu na kosi so mo se saye aba wo man yi emu no wo mo so ensan fi wo mo gina esie no wonti wo mo twen se kwan ba bedem na bedem nko ade a ene demonstration no akra ba wo so massive betene de northern regions ahodo ni e wo ga na ase betene de amata se ye aban no wo so no be hu se yes enibre aba enibre no so emebunu no wo mu kremu ade so mo di ebedi wo ne ho adwuma se na be ya impunto ene nkoso ebeba wo man yi emu na ebusafo yi ensem ya mde abeso mu yi na madwen chef pa efa ho ene sen se aso aban na kasa mu no restrictions so de beto dwa no aso ono amu ondi so ana se sam nyame bi favoritism na se kwan bi so na se ye makwan na se bibi enko se na mo pen se na be bia be fine e de mo e de ya se bisa enti na se wadwen chen ana se wanu ye bia no omode ane fato ye comment section no faso me ana se empo no ko ye social media platforms Instagram Twitter so @tumagh_, Facebook tumagh_, no follow ye honum eso nani dedika wo share video so omode ane subscribe na ebiemu so no ja wo comment e wo ase o midin ya de na ama o so anyame aduma e be say de ehia bi makram ni bye bye.